Ka Assistant Commissioner Food and Safety kong DBS Mukim kalapan bana bala syak biang bandi ki dok kha hayaudu bat ka yaude dok kha kanyai peteng bat kania galong hadian baka jingyar hi sayaudu menta kasingi ka arkhundai trik julio pan test formalin biang sasisien yaki dok kha bat namar bomlap shu yakino kino ki dok kha ki subadan formalin nakalian ka Assistant Commissioner ka kong DBS Mukim kalapan bana ban penya sakman yaka yau dok kha Hakajuk apa lapan bana banwan ru ya ka Jakarta formalin ya ki dok ha ka banlong nakapo sakpo hakli yodo bantes ya baro ki dok ha ki bawan nabar haswa bandi ka jing tes ki dok ha kanlong RCN ha sisngi ha ka por nyau beje menstap bat si beje na phai singi balamana ba umla satya bandi ya kino ki dok ha yo lada empat yo certificate ka ba pensisa ya ka jing tes Kini dia item di bawah minta napo Andra berkhot di lawan food safety commissioner ni assistant commissioner banle ni test dekat ke bang ni laile kita ke bawah minta ki ha ayau do kilong ki belong sir kan mung report di ai commissioner kubli ni ki baba berkhot kantan ni commissioner ni badi kini member team jong kubli sibu Kajingkia trong cô cái đó hả? Trong cái này cô cái chân được. Kena ka spot testing kalau aku ren orang wala da dia baga lab kena spot testing baga don formal reda lalu halap lab ban omdon ka formalin tu kana kalau accuracy kena ka test spot Ka accuracy nganong ipi ba ka kanumla kanlong sispa nak sispa le sia mo ko mangin ong baga labiang lot na dong sedong den ring ong ipi patet kum kini bangi test menta pilayo i namar ngiwan na ka technical line tingi ngi small thu ngi la small thu ba kani ka long safe iyo i kat kum ka jing test ang tu lada ka de ba kam long safe katu kapor kata katu kapor ka bangi PM kamut ka kala develop kini kila iba ila don kini kila don na duban tuan kani kila ati bahai kata te kamut ba amdi bong ba ngi susania PM mentan pangilaya test kum turu still ngong ipi kamdon ka no na kaliang jonga nga pentikna ba kam kalong safe ban ba kalong safe ban penya chaka siyo ya chakmat tin ringin ra aru pat yakini ka sa po laboratory ban retest yakiken ni kwa ban retest yakidaki machine namar yaki face sample ki pangilale akini kisniru kamod habang retest yaki kalong ka proof iba kalong very effective katuga spot lang jeng iba ro iwe patinong bam kim dei ruban artetien lagi don kanu ka jing smo artetien bat ka jing bom shine na kaliang ki pai ba nong bam kilaban mani kendu ing ya office kilaban nyingin wan ra ka jing e jong pingin ya keren ya kata bat kum jo iru na kaliang ka association lada pidang don ka jing e pidon ka jing bom smo shine ka kanu ka benta ka office jong ya ka khot ipi wan sakmat bangin yo banya trei rengkan ban wan ra ban yo ya kan ka jing e de dok ha ka ba ngai ka babit ka babiang ka banung ta yano ya kinong die bat ikinong bam kum jo sibo yung manbo ya ka testing point ha liyaw hot hadulan no try kan long operational kan ka kani kan long operational namar beli hakini kisiro kilawan pi kilawan test na kiliang jong fishery department ti kaya nga sumo kat namar beli yakini ki banwan test hanging idon pade yaki formalities ki bahaban ya deng baka office uno beriu umla banwan kam mangi banong nga de na fishery department ngawan test dok ha tip kata ka jing test kabedi ka kot ayu lani bawan kumnong ngim laban tip ngim laban ke thier yu kata ti yakini ki banwan test dok ha ngin happen tikna yaki bahaba ki wan senie ngin happen issue yaki ya ka temporary identity card ka bamapi kum kinong di dok ha pinaban pan yaki ong petis mo papen iya ka identity card te re nda habalaya ka sipat pilaya yitu mo ikan dia kalaya janang ta pade mde besuwan kumno ngin hap ayaki ka training kumno bakin tes kini ke dokha mo hakar kom ka bade bat ka ban yahap ke tela da kadon kunu ka jing artetien lani kanu ka ba nakaliang jing gitu ki tes ki don ka jing suba ba kadon kum kani ka formalin ngaong ipi
Ka department jungi ka don hasenda, bakin pentip syangi word ngin wan mengi ban assess pat ya ketuka, ya kata ke jingsyam joki. Kemudian kan kata nak ada food sustain ada ke fisheries department. Ya kini ngin authorized, ngin etre rengkat bat ke fishery department, ngin authorized ya ke fishery department bahkan kan identify iki kat tu kat ningut banjarap ini aka bante kini gidoka. Nakaliang jungi ngi don ben. Ngi don bet, kadi ka kamram jungi ngi don bet. Henry ngimla apa de ban song tang ha katiga testing point bi, ngi pe ja ka bambaro khot. Hindi tang ka doka, la ding isong no mangi yang testing point ya kata lakut ka. Nginumla asuken ban pandep iki wiki kambat ki bayha. Tingin authorized kini ki personal jungi ki badai na fishery department. But kini ingin ai ki ka training ka pabiang, kinle ya ka padon kam, lada ki don ka jing kanu ka jing lap jungi kin pentip ini. Lada don kum kata pada baki don ke jing ma ngi lawan ngin sim mengiban assess pat kake. Nang ba kipai ba nong ba kin yo ya ke jing sngan bat nang ta pada sisin mengilawan ngin tesi kitu ki dok haru lang ba jong ka laboratory. Telada ka laboratory ke penting kena ini ba keni ka dok ha kadai sisa kumbala le da ka spot test ka don ka formalin ka peni kamut ba nakaliang ka laboratory ka confirm ya kata ka penting kena ba ka don nakaliang jungi klam artitien ngin haban bat no ikini bat kumjo kin habya ya ka juta system ban dispose ikitu la kalong sitrok artrok ngin tip Nrei kin habe ban dispose no ikitu ba dok ha but bakin kan don ka safety kajing nganya ki pai ba no ba ni ai ke jing sungu makrab na hamtam tai komisioner jingi ibala sim kia haru kata-kata wala de gesingi siti ilak noi ru ban ong ban wan la nani nyu bajiru ilak noi ban wan ndai di kejing mamlap himangi nang ni bagin katu kat ni ki member ki polai te lawan kat arbaji te kat lo ke iki bosutan bang ka bangi pensui i kata kejing ya kata kejing kejingi kloi ban le tham sungu ba ilap nadu nyu baji berkat pi ikloi nyu baji atli ki timing ikloi ban pa ke kalau ba ni nakaliang association sungu adu kata-kata ban ikloi na kaliang association bangin tray lang bat ka katat jong ko kya nang ba pa ba me ko ha unum sungu pair lanum sungu konyo ya kata kejing pam kata ko ha nang ba kayo ka hat ko kanyat bet ke nanti ko majulong bet dara idon ka baik nakaliang ka department ka bagdon kami ngi wat lada subu lada de hadu kapur ka ba siabat lada ki ong bang yakani ka kali ngin bat ngin penpoi sudu utra ngi kloi ben le kata ngi kuat ikong ri ong ba lada ngi kloi hadu si andra bang delet ngini bat ngin pi kata ki iki berapa tu nakaliang ka association ngi kloi ngini kloi ben trilang nak benta kajingkot kajingkia te nang sesisin pat ai kubli du ibaro kini ki members baro khat kini ki members ni kong ki go lawa Murung muta garlas nang din em ko kha yo. te dia ong ikong man sedia ding nadi no mending sedia ada adi na madu kor bang test mene tu ke bala test satai ke bala test mene ki ong bala along ni la ya dia te kini ki bede ki kempot pelaj ki kempot dia mentah bede bi ong makal along tinggal la bene dia yang